Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la page de Naouna Chélie Thérapie. Quelques idées pour se partager encore ce matin dans l'éveil, dans la spiritualité. Bonjour, venez. Bale salmina nokku ka wondon musibbe julbe nokku ka wondon awra leydi ni. Merci, partagez le live. Suuɗugol suno mum on ko ɗo ɓuri mawnude e sunoji. Suuɗugol stress mum on cacher son stress est le plus grand stress du monde. Wota suuɗu suno ma wata jaɓu kadi sendo daade e wonɗo wo sunoji maɗin, stress ji maɗin, souci ji maɗin, ko ɗum addata ha nde tawata o tigi heɓata ko wawata mo jentade o sakkitora suuɗugol suno makko. Par ce que buye meɗen wiyama neɗɗo yewtowo fi sunoji mum ɗin ko neɗɗo lewɗo, ko neɗɗo mo muññaki, mais ko yimɓeɓe ronki famude ko neɗɗo nawnuɗo, nawnare suuɗinde. Tawata ndikka mayre on wona lekkere ñameteɗe, ndikka mayre on ko nowru jento towdu. Hakkille famayɗe neɗɗo on ko nawnuɗo. Ndikka mayre on wona Allah wi nelaɗo on wi'i. Ndikka mayre on wona a muññaki muñño fo no muññi. Ndikka mayre on ko andugol neɗɗo on no e aduna mo an a wona. Himo e aduna nawnare, himo yiwde aduna on e nawnare makko nde, himo yiwde yimɓe ɓen e nawnare makko nde, himo yiwde dewgal makko ngal e nawnare makko nde. Ko ya faamu na e aduna goto wonɗo. Ko ɗum waɗi si Allah inni si ban adama hisa e hakkil hay judde farlaki mum. O ɗaɓɓa ko wiyete ko logique on fewndo ɗon ko ɗum woni ko rawni ko ɓawli ko dagi ko harmi. Na ɗum o faala fewndo ɗon ko nowru ko jentomo hara o suuɗali ko wiyete stress. Fi honɗum no suuɗiri stress on ko non o mawniri, ko non o hulɓinori. Ñande non o fetti o lumbay o feetay, ma o waɗa ko waɗetaake, ma o warto, ma dewgal makko bona, ma golle makko bona, ma o terto ko dowano ko tertade, ma o yewta konguɗi ɗi o dowano ko yewtude. Konguɗi ɗi yewta kadi ko bombuje, wonande neɗɗo wonɗo suuɗude ande makko nden. Merci Balde Abdallah, merci Ousmane Diallo, Malal Fafaya, merci Diallo Youssouf. Partagez le live. Ɗaɓɓumo sendoɗa e koko wonma aninde. Mi anda ko wonma aninde. Andu non ande ko nawnare. Suno ko nawnaje. Miijo hino nawnina. Ta sikku doggol clinique moccowo biniri no wawma sortude mum. Kaka nder wonkimma woni, kaka nder ɓernde ma woni, ka nder hakkille ma woni. Kono wonɗa yirde aduna on noon ko be heɓa ko jentoma ko andi fi mum kadi. Merci Kadiatou Martin, Ba Thierno Amadou. Wata on fennu andeji yimɓe ɓen. Si goɗɗo ari e ma mo jogi stress, wata fennu ko o woni haalde kon.
ko ɗum addata ɓe suuɗo ko woni yiwde kon wota fenno ɗum anduymo yiwde ko fenade ka ma mais si a andino wona e hakkille goto woni ɗon kanko himo nawni a fennatano aduna makko ko ɗuɗugol fennoɓe aduna makko on addata ha yimɓe ɓen suuɗota e sunoji maɓɓe ɗi Allah c'est dangereux yiide marotako suno ko yiide marotako déception amoureuse marotako la séparation, la douleur de la séparation, les ruptures, marotako bappa, ma soeur. Sa iwi sa yalti a naati e sufa ɗum a yalti hakkille maɗen bonade ara Allah no yiɗuma capacité ma gérugo stress ma on kono andirɗa fimu ndu ko waɗi si bana adama serti e bana adama mo o yiɗi tentini hara ko mo yiɗi on wikkimo janfimo ida doa wadde phase de deuil na ya cowto ɗum tu ya nata e relation fi ya ɗanni yiide ma nge ma fi on ɗon ɗannine yiite ma nge o huɓɓa e ɓurge ngennoge ma par ce que ko a nawnuɗon suuɓi ko nawnuɗo suuɓi suɓande nde moƴƴa tuma kala yaltuɗa e ko hitte relation ji hittuɗi tawata an ko a janfaɗo ko a hawkaɗo ko a wikkaɗo andude hato jini ko wiyete kon phase de deuil ko ɗum waɗi ka meɗen ka diina meɗen si goɗɗo modi makko maayi ɓe innay yo habbo lebbi 4 e balɗe sappo no fanɗi faamuɓe fi ɗum ɓeyne to no habbo lebbi 4 e balɗe sappo heeno ko ɗum enta phase c'est dans la spiritualité ko fi yo bana adama o waawu yaltude e oya relation kiɗɗo mo wonno e mum o wawa anterude on ɗon o wawa fittude on ɗon o wawa lootude on ɗon ka ngandi makko heɓa no suɓora relation keso ça c'est dans la spiritualité ko suuɗi kon hakkunde maɓɓe ko tawata ko yiyotako ko wiyete ko les sentiments giggol love les attachements no wetirta noon niɓɓa no wetirta noon niɓɓa no accutude mo ko on tuma noon o wawata hara o diggi o waɗi dow e makko on kala suɓande nde o waɗi ɗon ko ɓuri hewde ko haray suɓande nden wona suɓande wonduɗo e stress wona suɓande miɗa faala e ma ɓay miɗa hato jini e ma ko suɓande par ce que komi moko ba miɗa faala moko ba momi sendode ɗon wona giggol bobo I love you because I need you no miɗa hiinuma ɓaji miɗa hato jini e ma no ɗon na giggol neydi hara e wi suno fof ko ɓuri hulɓinade ko ɗin sunoji ko ɗin stress ji suuɗaɗi wallahi mi tawama e laptaniji mi yi ka yimɓe opéra anesthésie on ka accita ka jogiɓe ɗon stress ji wonnoɗi e maɓɓe ɗin hiɓe wirtade voilà le problème yimɓe ɓe heɓata ka haala ka men ah oui neɗɗo on no opéra ɗin produit ji ɗi ɓe watta e makko ɗon iɗa andi ɗin si memima ko trop ko suuɗino e ma kon haalay harayno way sa teɓɓama yawmal qiyama a haalay ko suuɗino e ma kon par ce que là ko authenticité ma on yaltata c'est la réalité qui est en toi qui sort kanko e wonki makko kiñi ɓe yewtude ɗon o wawata wadde copie naafigan ka ko o haalano ko mimo haalude mo wirtade
mo wonno haalde inde mum mo wonno wullitaade inde mum ko on ari dankagol mo galabtaani fof no nande on tawi yo dugu aman honno waddi ɗum en wi'ama ko ya suuɗu suno ma merci Souleymane Bari Malal Fafaya donc haray siɗa wondi e ko wonma soñjude ɗaɓɓo mo yewtida si innama ɗaɓɓo mo yewtida na nene goto ma de na weldiɗo ma on ka yaasi ko anduɗo fi mum yewtidata fi mum mo anduɗa gunduji ma ɗin mo yaltintaɗi mo anduɗa waɗatama chantage si on haɓi sabu ɗum ɗaɓɓir lekki jogiiɗo andu ko a nawnuɗo embere ko yewtuɗa wo embere ko yewtuɗa wo ko noon dikkirɗa ko ɗum ɓennata décharge ko yiite woni e ma joni noon neɗɗo no duwa rentade piiɗi piiji addanayɗi goɗɗo stress ko honno bane adama on duwa rentorade par ce que ɗo en yewtu battane ko nangata bane adama ɗon noon ɓayna en wawɗo tun wa politicien africaine no yewta tun koyen daaru ko honɗum hewtinta ɗo bane adama ko honɗum arata ha bane adama hewta ka tawata suno makko ngo wonta e nawnare alamo sunota mais si oɗo suno feƴƴi jonte ɗiɗi wonti nawnare si tawi ko wonma suninde kon a wawata dartade ɗum ɗon a wawata ñawdude a wawata pottitade a wawata heɓande ɗum ɗo yaltirgal wontanima nawnare falandema fonude addayɗima noon e oɗo alhaali ko be yewte ɗum ɗo no ɓuri wi'ugol wota suno wota suuɗu suno ma ko honɗum hewtimma ɗo sa yiyama e nder gayka ɓayna e nder gayka jibinaɗa sa yiyama e nder gayka ɗo ya ƴawnede kan gayka eɗa duwa andinede ko honno gerdata wata ƴiyan ka nder tana ɗum ka ƴawnaɗa o artay kadi woko dewgal woko masidal ko jokker a artay nder to kadi mo tawima e nder gayka ɗo yo ƴawndema ko yo landomata ko honɗum hewtimma nder ga e nder jabagol ko honɗum hewtimma nder ga hakkille o tigi finay joni pay na o anday na ɗo o duwa wonde jaka na ɗo kadi o wonno buye monno e golle mo landi kam on yiɗa golle ɗen mais mo landi kam a yiɗa golle ɗen ko honno joɗɗinma e ɗen golle hakkille maɗe finay buye monno e dewle a yiɗa dewgal ngal mais mo landi kam ko honno noon joɗɗinma ko a yiɗa hakkille maɗe finay par ce que a accay ɗon felugol partenaire jo ma on acca felgol employé gonɗuma jonde golle on fuɗɗoɗa wiwde ko honno joɗɗinlan ɗon away ko goɗɗo arata ka live nawna silli oyna mi yiɗa ko nawna silli waɗata mi yiɗa ko nawna silli haalata nawna silli moƴƴana leña nawna silli kamacina o foin mais si goɗɗo landi kam o ɗon ene ko honno naɓma ka page nawna silli a yiɗa ko naɓma ɗon ça réveille la conscience kono falla ko page kaari welatala e ko waɗi yaha to Merci Diallo Youssouf. Most of the problems we have part of it. Exactly. Merci Malal Fafaya. Donc, arande lawol ko tigi doit famude ta ɗe golle ɗe jokkuɗa ta ɗe golle ɗe jokkuɗa ma o boss ma ƴettuɗo ma golle hino feppodiri e dimu mangu e faaleji maɗi c'est purement mathématique
merci Ousainatou Diallo ɗe golle ɗe wonɗa e mum ndi leydi ndi wonɗa e mum o gorko o debbo mo wonduɗa o association nde fedde o parti o club ta si tawi hino feppodiri e ko tagiraɗa fi mum ko parce que kala ko Allah tagi ka hoore leydi ɗo no addira fi goɗɗum si a wopodiri e ko addiraɗa fi mum ko ɓandu ma ndum warboto ko ɗum ɓenta burnout hiɗa warbade ko ɗum ɓenta mas fiiluwol be fiiluwol électricien jonno andi ko honto joɗɗinta ngol ko wiyata filji ɗin no mari couleur ji disjoncteur ji ɗin no mari numéro ji no mari yahayɗi no mari arayɗi fiiluwol be fiiluwol si wallinama ka dowa walade ɗon ya pas de problème si walike ka dowa si walaki ka si wallinama ka dowa ka wallinede huɓɓay ko ɗum wiyete tooñe hiɗa toñude wonkimmaki ko ɗum waɗi si ɓe inni Allah alhakim ko ñeeñuɗo fi hon ɗum imo wallini kun kala ka dowa walade nde wonno enen neɗɗo wona en neggal wona en fello wona en kullum o wi o teddini en o teddiniri en sabu honɗum o suɓantako en Allah ko giɗo Allah ko giɗo ɓay mo suɓanike ma o teddinali ma mo suɓanike ma ko honno wurirta ko honno fofirta ko lawol hongol ƴettata ko fedde honde wonata ko honno ɗanorta ko honno yeyirta huggo ko coñci honɗum wattotoɗa o yiɗama o yiɗanima taw mo yiɗima o suɓinte ko ɗum min ha hande mi yahali min e ɓiɗɗo am on sodugol bombon mi suɓanimo naggeyagal ko ɗo fuɗɗoto sodugol coñci minna mi suɓanikem sodugol hay si ko kaani o suɓi yeeso ko ɗum o ƴettata par ce que ko Allah jonnimo ɗum ɗon na min jattatamo ɗum si moƴƴi ko kanko si boni ko kanko o ekkitoto taasi ɗe golle ɗe wonɗa e muɗum hino feppodiri e dimankaku maɗum e ko moƴƴam mako hino ko woni addude stress ko ngal dewgal ma hino feppodiri e dimankaku ma te valeur ɗum wiyete dimanka banadama si ala ɗum ko nagge kala neɗɗo si tawi ala ko o jaɓata ce qu'on appelle les valeurs humaines si tawi ɗum ala ka gurdam ma ko galaɗi woni ka hoore ma a heɓata teddungal aduna si tawi kala wonduɗo e ma himo andi ala keeri neɗɗo mo ala valeur ko poubelle o sikkay kadi simo faala sansude lorra ka gurdam makko o sikkay ɗum bouton automatique ino woodi ɗum andirta neɗɗo no ɗaani o sikkay bouton je no woodi ɗibbeteɗe goɗɗum sansa ko ɗum yehintamo baatini mocco biniri nash talkuru dowawuji jani sadakaji peppale koyemo sikkude butore no woodi magique ɗibbeteɗe simo faala boɗe boɗe yalta simo faala dane dane yalta ko mande e naggeyagal tout est travaillement si tawi ko wonɗa soñude hande ko walanakimo fittu itta sanka goɗɗum ko faalaɗa ko lutti ko fop a ɗayntoto woni wenta bon out c'est que hiɗa war baade merci Sarid hiɗa war baade hiɗa war baade parce que c'est pas aligné ka golle hiɗa war baade ka dewgal hiɗa war baade boyta war ba hiɗa war baade hiɗa fattude bona hiɗa fattude parce que luutodiri fiilol ngol joɗɗinama ka ngal duwa ka jooɗade
si tawi tun a meeɗi hakkunde ma an e golle ɗe jokkuɗa ɗen e relation mo wonɗa on a meeɗi no feppodiri e valeur ma on e faaleji maɗin ko ɗum innata aljanna sur terre. Par ce que là ko tagiraɗa fi mum kon ko ɗon wawata développude gurdam maɗa, ko ɗon wawata wuurde ɗa ma e woni kala ko wona fatinede warbe no anda koko ñamete joni ma ko yibboyte e ko wuura ko gondota wawi ɓe dirtinte joni ɓe remplace a goɗɗo ka golle par ce que ko stress naɓay ma ɓe dirtinte joni ka dewgal ɓe adda ko wuura ko wondota ko to wondata ko wuura iɓe warbudema ha ɓenda amma ɓe ñama ma ɓe hippa ɓe wugudema ha ɓe anna lanni ɓe dirni ɓe adda goɗɗo ɗum waɗi si tawi neɗɗo on meeɗi hakkunde golle makko ɗen e valeur ji makko ɗin o tawi no yuɓɓodiri ko ɗon o wawata fontude gabitaji makko ɗin mo wiira ko ɗon o wawata créede gurdam ɗen o faala ɗen ko ɗon o wawata dankade ko iwi e makko juriyaji makko ɗin ko ɗon o wawata fawtade ko ɗon o wawata dikkude ko ɗon o wawata bugade mo hoyna haray mo selli ko ɗon o wawata weltade ɗum enta popo c'est à dire hiɗa e hulande mande si wona ɗum hiɗa arde hon ɗum e stress Allah dande noon a arde on stress suuɗamo kadi par ce que sa yewtidi ɓe anda fimum a yewde goɗɗo wenni ko guere a yewde goɗɗo wenni ko jinni a yewde goɗɗo wenni Allah wi nelaɗo maaki a mum ñaaki ko dewgal ɗum haray ka fokkutuɗa ton ka rouge wonɗa yawde non retour sa memi ligne rouge on ko non retour kala hewtuɗo ka rouge c'est terminé etto ka golle ma ka relation ji ma ka hundiraji ma ka association ji ka feddeji ka clan ji ɗaɓɓita ko hon ɗum taw woni valeur ji maɗi dara ko yaadi kon e valeur ji ya ɓisoɗa ɗon no ko nene gota ko baba gota no ko leña no ko parti no ko ka soffaade si soffi tu vas sauter ou ils vont te faire sauter ko ɗiɗi si soffi si an a sotali kamɓe ɓe wawma sotinde ko ɗum woni authenticité ko ɗum woni gongal ngol hoore mum andi kon ɗum ɓurɗen ko no tawa noon ko tampini moƴƴa andi e ko wiyete kon les riches marɓe jawle ɓen tigri et les sages ko wiyete kon sage c'est à dire kohoɓe moko baaɓe ɓe gollata kono noon ɓe miijitoto ɓe wallina planji ɓe wallina pehe fii ɓe wona ɗum ɗo ɓen yo gollitir ɗum ɗon société on yaara yeeso c'est comme ça mais ko honɗum e malheur ko honɗum e yurmede heɓuden ɓe gollata ɓe miijitota beru miijitotoɓe ɓen ala konngol ko ɗum heɓude c'est à dire ɗe leyɗele fof ɗe yeton les vrais riches marɓe jawɗe ɓe tigri e marɓe vrai gande ha wonde sage na gollayɓe kamɓe ko yimɓe miijitotoɓe fi gollayɓe ɓe
mais enen danger mo ɓurɗen heɓude o ɗum waɗi macca nga ko no hulɓini ko wiyete colonisation. si colonisation folugol dolugol leydi ari ko jaasuɓe e hakkille watti ikkinirte yeeso ko wiyete ko les malionnettes ko tawata no newi les beni wiwi ko wawete manipulede ko soɗoto e ɓawo ndiyam ko waɗata copie ko ɗum jonnete diplôme ji wo ko ganduɗuɓe hara hunde ala toon sona hulɓingol miijitotoɓe ɓe gando ko miijitotoɗo wona windo janga ko windi windo janga ko windi mo waw darana o gando mo waɗa ɗum ɗo fota si goɗɗo jonnalimo ko gollata si goɗɗo hollalimo lawɗo wata yawde e leyɗele développé ɗen ɗe fo pet majje tawɓe ɓen gollata tawata ko sabu jawdi ko ɓe mari koma sabu gandal maɓɓe ngal mais tawa ko'e maɓɓe ɗen no nafi golloɓe ɓe enen en heɓali on chance à cause de la colonisation. si ɓalejo towni kaydi ma si ɓalejo waccirama gandal yaw ndara ko hulɓingol an e min ɓe heɓata feere ndin kaydi ɓe na do goɗɗum ala ton marɓe gande ɓen marɓe hoore miijitagol ngol ɓen ɓe ala konngol ɓe ala visibilité si ɓe fijiri kadi ɓe motinayi ɓe joni noon si tawi hiɗa e golle hiɗa e relation warbagol ngol yaltinimande yaltini tadi rouge kon fuɗɗi ka huɓɓude wayna kon burnout fuɗɗi ka huɓɓude ka gurdamma par ce que ko ɗum addata stress et dépression caw no huli no maabi no aani kenen jooɗomi kon non lammaaɓe kon non dan hulɓi dara ala faamude mais a naatino e bonawde kono no woni mande woy mongoy kono yata anditira quels sont les signes hara yey tun anda ida ka golle ida ka dewga ida ka relation ida ka fedde ida ka parti ida ka leñol ida kala ka wonuda ko wala mande woy koy no ton hikoy ton si koy ari tun ko ya lekki fu sala sona ya joto yalta koy ko mi arde sifade do si koy yaltiti pacake ka ngurdamma on thérapeute jola on docteur jola on goto ala wallo ma sona tirtuko tu selwañ tu sel parce que ñam no masude c'est-à-dire sino masude ko pe contact ko itte ala wo ko goddo ñeñina don merci Diallo Youssouf partagez le live va les pétapitir no mari mande ji tati mande aranen den exhaust c'est-à-dire hatti aronki hida e gol hida e dewga hida e relation wallahi c'est-à-dire a yebiki aronki hida metti a weltaki golle no do a weltinde banata dewgal no do ma weltinde e taway golle e mojo bere no do ma weltinde no do ma jonde sécurité confiance mais ko wadi sida ha ko fuddi ke naga sanan ko hubba yon kun dano si ko hubbi kun darike ka no retour may on exhaustion c'est-à-dire à la énergie en négatif il n'y a plus d'énergie loss of energy c'est-à-dire il n'y a pas d'énergie normalement gollo si mo yidi golle makko de si golle makko de wonde nafor sha yimo ka golle a welto to an tigiri ka golle makko wono nawna selli weltori ka thérapie makko ma ɓurno
sa yimo ka dewgal makko a yeleto sifa ngal dewgal sa yimo ka golle makko a weltoto an jonnomo golle ɗen a weltoto an arɗo landiɗon service ma produit a welto parce que mo mari énergie mais si tawi énergie on iwi tan burnout mo warbade warba yey woyta warba o ko gol sa yiɓe waɗi karawatiji e ɗum sa yiɓe jooɗi ɓa ordinateur ji nakkoy kadari ne en mbayɗa buttini ɗo on no warbade kaso labbago mo e coñci ɗi o faalaka nimo e nder boîte mo yiɗa nimo suti écran hon ko mettitima himo e gurnaɗam faalaka dammal kadi ara yiyaɗi barki jewɗorde makko ɗen fof waɗi kote bowol darike ha koyɗe ɗen sofi turike ha ɓooƴe ɗen boni goɗɗo ara naata o ko dewgal yiya matiére amoire jen jane porto barda dammum ko inna nde barki ko yiite mo woni ko wona yewtede ko bonnay hakke himo e kulol ngol anda hattode himo e ande yo yaw so yehi ko mbarata so yehi o heɓay ko fotta ko ɓe woni kalkitanay ɓe Allah a ɗaynata Allah sa ombali baafal udditantama baafe ɗen a ombay ngal baafal so udditane a hollata Allah ƴawre may sa yi ko wiyete ton kon cynisme, c'est-à-dire loss of enthusiasme tawa welo ala welo ka dewgal ala welo ay no meɗen ton do meɗen ton golle ɗe meɗen ton ay no yirmi hey kan kala ko ɓutnatama kala ko nafatama modi mijitan hoore ma yurmi hoore ma andu wona fi ɗum tagiraɗa ko yimɓe ɗiɗo noon bonni aduna o ko lampe gerto e parasite ko lampe gerto créata parasite parasite ko neɗɗo tawɗo hino tagana gollugol mais o suɓi nde o gollata lampe gerto ko neɗɗo tawɗo o waɗay ko makko kon o waɗa ko goɗɗo goo kon wiyete lampe gerto no hulɓini ɓeɗo ɗiɗo ko dangereux ɓeɗo ɗiɗo bonnata sa yi société africaine hande no jiiɓi no halki ko ɗuy ko ɓeɗo ɗiɗo bonni oɗa no sikki no foddi e goɗɗum oɗa no sikki no duwa wadde goɗɗum an a sonnajo hiɗa ka dewgal ma golla golle sonnajo golla golle gorko lampe gerto an hiɗa ka musidal ma golla golle ma nen golla gollal ngal musidɗo ma kadi duwa wadde lampe gerto an hiɗa e gorko hiɗa e dewgal saloɗa gollude golle maɗen accira golle maɗen partenaire jo ma ko a parasite ko kono natiri ni ɗo ko Europe patati patata ɗe ganna ƴettude salaire ɓurla beppale ko jeeyi kon na an jeeyi e kon no waɗma gorko hayɗa wiide gorko ko ni ton fo fanene si gorko wina min ɓe ganno nafila dogu pottitoɗa dayus simo ɓurma salaire o kanko jeeyi si ñamay si loojay si ñawdoto si wattoto ko an si a woobi ɗum na a gorko ɗum hano gorko ko ɗum yiyata worɓe go ara jatta sonnajo ma o iɓe jattudema koy kono anda ɗimmo maɓe en no jattudema kode anda jaka barki wino ɗo ɓikkoye ma koye kadi no happima par ce que ils vont régler tes comptes allons-y anga gorko hiɗa gollude golleji gorko hiɗa gollude kadi ko ɓenguma dowa gollude lampe gerto o woodi ko dowa gollude si o gollali ɗum o woni parasite
ha ɗum yata ka woɗɗi par ce que accema ɗon joni yaha ka yaase fellugol donc may tata ɓum ɗum inefficacité c'est à dire hara ala efficacité ala doole fi konko fewtuma alana doole ɗen golle alana ande kadi doole ngal dewgal alana ande kadi doole on clan on association nden fedde alana tadi kala ko few lowre ma da watande remude ida sutine meccu tu n'en peux plus alana ɗum doole ande kadi hiɗa ton ɗo ko menen ɗo meɗen ka dewgal to ha alana doole hande kadi ɓernde mayini si gorko e debbo wondi e suudu lewru ɓe yiiɗani ha si goɗɗo ari entreprise no gollude lowre ndo halfinande siko livraison siko réception kala ko halfina ko beppe gaynata goɗɗum ɗo ɗon ɗo ñande nani chômage ma goɗɗum waray no welti haray ka sali donc ɗiɗo tati si ɗi waɗi si rouge ko waɗi coe Allah walla yalta e mum haray ko wadde coe si ko waɗoy coe artade no dari ɗon personne ne peut t'aider personne ne peut t'aider a haton jina non ya expérimente ɗiɗo fo yo yaltutu ka gurdam ma fi ya andu fiɗa tampi gotum pet si yaltiti wota suuɗu kum ɗaɓɓumo sendoda e makko yalta e mum tinna ko wopi ɗum kon fiiluwoy no ka nder hoore ma ga si ala ɗanade si kulol ngol feƴƴiti ande nden feƴƴiti koye sumay ko koy ɗon woni hakkunde ma e ɓeɓe wonɗa yide ka laawi no ñaama ka pugariji si kum waɗi crack si kum grille ɗon c'est terminé on neɓay wiide ko jinna ko ñande c'est fini ɗaɓɓu ka weltoɗa ɗaɓɓu ka ɗanoɗa ɗaɓɓu ka hoyna ɗaɗi ɗum ɗo fo grace ay koye fiilu hoy ɗo e nder lewru ɗa doa hoynde ɗaɗi plusieurs fois ko ɗum graissata koye ɗaɗoy koye crane ko wiyete ko hormone de dopamine l'hormone de plaisir weltoɗa he bappa si a naati e gurdam ɗam wona gurdam ma ayinni ko dewgal ayinni ko golle ayinni ala kame waari ko lampo gerto ko ni men tawiri inna lillahi wa inna ilahi rajiun naato e galleji ɗi hande naato e galleji ndara tension luubi yimɓe diabete cancer naato e galleji furuya kon ɗum hewtini ɓe ɗum dans la spiritualité déjà har ɓe mayino le corps ne peut plus fonctionner le corps ne peut plus produire des anticorps ils n'ont plus de défense hay kam si défense ma on no tiiri koko nanata ɗo ko nam eyi ɗum ɓandu ma menen ɓalli amen ɓe réglay ɗum pas chaque affaire dia ko yiidata e mo yiiɗuɗa ko bugotoɗa e ka yiiɗuɗa e ka yiiɗanaɗa no ñawnɗa ñaamugo ñaamete welayɗoma gollugol golle welayɗoma nunnagol welayɗoma no ñawnda hoɗugol ka welayma wonugol e leydi welaynima no ñawnda e kono sa hayni ko a lampe guerre il a créé des parasites partout dans le monde si a hoolaki on organisation mo wondami a hoolaki ɗen golle ɗe wondama a hoolaki on partenaire a ngal dewgal ngal wondami a hoolaki on famille ma tigiri éloigne toi pottito ko piiji ɗiɗi pet Allah jonni ma ka hoore deyɗi ɗon no moƴƴanma wonde nafoore jaɓa
moƴƴanama ala nafoore tertoɗa ayi bareeru ɗum ka si a wallinani bareeru ñamete si ndu ari ndu waɗi ndu anday kisan si ndu ñama si ndu tertoto est ce que ndu mari stress mais kono an ko onnu wiyata kon ɗum o tigi wawi ko ɗum woni ka fof nene amma haki ceernoɓe a waɗi ni a tawi ko toxique ko poison ko no ñamanta nene kon no ñamanta ɗum mon frère a waɗi ni a tawi ñamotako mais ko ɗum addanta ɗon kono sa addi ɗon kono gasi mahi e hino ko yaltoyta e mum ko ponnawto ko warba goɗɗo waddata yimɓe tiya yimɓe ka golle ka relation ji tawa démoralisé moral maɓɓe no jippi très bas e ko ɗoti way no woodi ka daƴƴere nden iɓi si tawi ɗay sifa o situation ɗo il faut contacter nawla chez littérapi pour un accompagnement mayi ɗum ɗo no jonna yimɓe ñabbeeli hay infection ji ñabbeeli ɗi goɗɗo wata sifa docteur jon tigri inna heewi kamɓe rewki docteur yon sa ari o suuɗo ma ko gonga makko hira way wadde debbo reedujo ñande ko gun clinique ko gun heewi kam spirituellement nga ma yino a iwino neɗɗan kaaku a wonali kullum a wonali malaika a wonali jinna joni noon a woni cadavre par ce que neɗɗo fof ko suɓoto kala mo suɓaki asfala safilin si tawi noon neɗɗo no ɗaani ara kenen mo yiiɗi yo taw ɗum no wayi o butorre hara ko yo ɗibbu tun tampere nden muta waɗata yarata no kala ko yiiɗa yiɗa e mum hannde ko seeɗa naatiri ka nder gurdam mum ko seeɗa kadi yaltirta non ta yaw ka ɗum ta yaw e sifa ɗen hakkille ko ɗum luttintini ɓalejo ɓaawo ko sikkugol mo wawi jooɗade ɗa o jogo jikru won o tappa ɗon wo ko malaika mandaji ko wirde malaika e ko jinna o fina bimbi o tawa probléme makko o ñawdama ɗum luttintini leydi ɓale yeeso ɓaawo pardon ko ɗum nawri en ɓaawo ɗen hakkille yimɓe ɗaniɓe si a jiiɓi a yaray wota haɓɓito an e nawna selli on yaray ɗum an e musidɓe maɓe on yaray ɗum contact nawna selli o inna yaru seeɗa ko jiiɓuɗa ko lutti kon si yarota ko hibba bete et puis tu continues mélange a goɗɗum ngo kadi ko noon sa haalna koyta ina takkade takkoɗa lawre ma nde no takkorɗa nde ko noon nde yaajirta jonno to wonki maki haqqe makki pottitoɗa kala ko lorrata wiɗanne onen kode konne kosus. Merci Malal Fafaya Diallo Youssouf, merci beaucoup. Hare ko on ɗum duwaɗen faamude en wi'i neɗɗon kan yo rento e suuɗugol stress makko stress suuɗaɗo no hulɓini ɓuri stress o noy wa nawnare kulol nawnare nden no hulɓini ɓuri nawnare nden pali no nanga ɗo goɗɗo nawnare nden ko pali nawnare jonde mais si a huli nawnare nden kulol ngol ko waɗa e ma kon ko lancata e ma kon no ɓuri ko nawnare nde watta non stress won stress on no ton sabu ko suuɗuɗamo kon ɗum ɗon no hulɓini ɓuri stress o très dangereux par ce que ɗum ɗon jontamo doole ɓayiɗa Allah tagama accitirma ni mo waɗi e ma ko dartoto kala ko lorra e ma l'adversité mo waɗi ɗum e ma ko ɗum noon walla e ma ko cuuca e bon ɗum ɗo yi ka ɗum ɗon yehi ɓaddu ɗum wonɗum wiyata en foolama no way si goɗɗo no wullitare si goɗɗo no wiyde ñe wiratoña ndeɗa wiya ɗum ɓandu ma ndun nder ton ko dartoto kon kañum kadi naɓa e message ɓandu fo terteɗon en foolama o waɗi soranda ɓe sooɗi keɓawo ndiya kono fodde a wiyani ñe ara ɓandu ma ɗum no etade
siko nawnaare woni ka ɓanndu ma hara ɓanndu ma no hettaade siko hakkunde ma e goɗɗo hara ɓanndu ma no hettaade jonne hormone ji ɗi hatu jinɗa e mum fiya combat ma piyi ɗin fof ko sen temps ça passe mais o wi ko ñe mi annda kadi konto ɗum konto ndin leydi kadi wi ñe satta konno ɗum nafay mo bana adama wullay kono na ko hunduko ko ɗe gite wullata ɗe wulla sabu yurmendi des émotions ja comprend hay nelaɗon ɓe poccani mais kon ɗum woni ko hunduko ko sawru wonana piyeede ka hunduko kon tawa to ngande no wiide woyyen foolama ɗaro simɓe ɗino no pirde fodde goɗɗo addani dande haɗa jama on no darde ka goɗɗo addi dande o ɓenne sennidireɓe may joni noon aɗa so tawi a yalta e ɗum ɗo wona ya felu goɗɗo go mawɓe maɓen koko ɓe wawi kon ɓe waɗatma goɗɗo okkata ko mara laamateri ma ndin koko ndi mari kon ndi waɗam modi ma ɓengu ma koko o mari kon woni sendodade ma accu felugo ɗimɓe ɗum watta felu hoore ma kadi arɗo a anda aruɗo a anda expérience ji ɗin reweteɗi e mum ɗin andinima hande kadi e jaɓu ɗiɗa ha to jinno e ɗiɗo fof fiya yahan geɓal ma ngal joni noon fini e majji fino e majji hande créa gurdan kessa relation kesso fokkitana ko faalla ko relation kesso holla kenen koya seede mo wondiɗo ma koya geɗɗuno ton ko wallingol keeri ɓenta banfe walna keeri walna valeur ko honɗum noon addi nde tampere ɗo joni so jetti wano ka diina so jetti wano ka diina a ndaari to moƴƴa a tawa hino ko ɗanne yimɓe ko no tawa e muɗum diina Allah kan hiɓe salli yo ka yoddine no ka duwa yoddinirede no anane ɗo joni goɗɗo no inna kaari ko majjuɗo ko majjinowo min mi wiyama ɗum musata noon na ko muusi tadi ko tawgol ngol yewtuɗo hunde nden gon c'est à dire mo ɗaani ɗum ɓuri hulɓinade kaari ko majjuɗo kaari ko majjinowo no gata ɗon kadi o nani ɗum rente e kaari ko majjuɗo o majjinay ka diina tigiri arana kopi goɗɗo wawata majjinde goɗɗo wawata fewnude goɗɗo ala on pouvoir mo majji o faala kala mo yiɗa no majji andu o faala majjude kala mo yiɗa no feewi andu mo faala fewde si min nawna sende mi suɓike majjugol fewnowol angala si mi suɓike kadi fewugol majjinowol angala na golle bane adama non c'est un choix personnel donc hiɗen sikkude bane adama no wawi majjinde bane adama ma hiɗen sikkude bane adama no wawi fewnude bane adama hino probléme o ko ɗum woni a yiyay goɗɗo dallo religieux wimo haɓɓiti o miijitoto o miijitanto hoore makko o suɓano hoore makko o miijitanoma an o suɓanoma ko ɗum waddi fedde ko ɗum waddi clam ko nde woɓɓe sikkuno no wawi miijitade bal hattata ɗon no wawi miijitanade woɓɓe kadi a andi ɗon ko jattugol tagu ngu haqqe e maggo kala wiɗo miijitantoma o jattima haqqe e ma o ɓiɗɗo ma on naya fertanomo laawol ngol koya hollumo kaafa kan himpare nden o laggonde ha nde laaɓa fertoɗa leɗɗe ɗiɗi tati o yiya inna alégi kanko andi so yahay so yata no gasa kanko ko avion o yettata o innay ɗum o wawata rewde ɗum o fertota o moƴƴina avion mum makko ko ƴawa o haɓan o hacce ɗo mo kala e hoore mum de jaasinaali julɓe ɓen ka hoore leydi nde yimɓe ɓen sikkuno hiɓe wawi miijitade miijitano kadi
yimɓe ɓe umma islamiya ko ɗum jaasini julɓe ɓen kadi non wattane yiila yawka nder qur'ana faman sha'a goto wo faalaɗo fal yu'minu yo jaɓu faman sha'a goto wo faalaɗo fal yakfuru yo sal ko dinani de ɗum ɗo na hadis ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala sikke wo ala yeɓɓitiraɗo ala si Allah jonni o pouvoir ɗo bani adama ko hombo faalama jattude ɗum ɗo ko a hombo si jatta ɗum ɗo tagum forsa goɗɗo yo jaɓu dina fi on est ce que ko dina non na dina Allah kan non parce que Allah faala kan naafiki sa forsi goɗɗo yo jaɓu dina ko naafiqiru wonɗa créide Allah faala kan naafi si naafiki ɗuuɗi ko kopi ɗuuɗi fusɓe gayna forcé ala ka dina si ko woni tun si tawi ko islam laamora leydi systéme o woni islamique haray hande kadi kala wonɗo e nder ɗinɗon leydi ɓayna wonde a forta sariyaji ɗin doga e hoore ma kono ko si tawi ko systéme islamique woni ko leydi ndi laamora wano systéme démocratique kono systéme communauté tawi a jaɓi jooɗago ka nder leydi to sariyaji maɓɓe ɗin ɗi rewa e hoore ma ɗum a forta kadi parce que goɗɗo wiyali a woni e nder may a yoɓɓay taxe ji maɓɓe ɗi kono siko a chrétien jo goɗɗo innata diina ma kan yaccutu ka siko al yahuda goɗɗo innatama fi ko islam laami yaccutu a yahay ka julirde mo rewa Allah timo tawi diina ka wonɗa kan ala lorrude kawtal ma ngal ala probléme kala wiiɗo jattay ɗum ɗo bani adama ko kopiji e naafiqiji o ɗuɗɗinta si kopi e naafiki ɗuuɗi e jama ko ɗuuɗi woɓe duncata puddere nandindintoɓe jalayɓe ko hirɗa soɗotoɓe ka ndiya ngala nunnayɓe beppal mayni noon e nder 10 ans ɗo leydi wonandi wiyede référence en matière islamique ko woni Saudi Arabia e nder 10 ans ɗo iɓe artirde faman sha'a fal yu'minu faman sha'a fa iɓe artirde ɗum kala ceernojo mo jaɓali ɗum kala religieux jo mo jaɓali ɗum ɓe uddete ça vient no arde petit à petit parce que si ɓe yiltitaki faman sha'a fal yu'minu faman sha'a fal yakfuru ɓe sakkitore woppede itte e hoore leydi goɗɗo ɗanninta yimɓe mumɓe ɓe sakkitorte woppede goɗɗo ko ayna e ma ko ha seeɗa goɗɗo ko hiwa e ma ko ha seeɗa ko ɓe wona ono gattaɗol tafi no arde ɓe artirde seeɗa seeɗa iɓe essayde iɓe addude signal hoykoy sa yaltali ka religieux yetta spiritualité savoir s'adapter ils vont te balayer Allah lande toytako ma fi nawna selli Allah lande toytako nawna selli fi ma an o lande toytoma noon si a golluno ko addu ko addirma ko aduna suɓa ko si a yehi yawmal qiyama a fuɗɗike ñittade menen hari komin loyinaɓe menen hari men janga menen hari ko ɗum ɗo min wiyano ɓenna nagge ka yiite sa ari yawmal qiyama hiɗa suɓino gurdam maɗa ɓenna walnanemo peese o yarayno beere walnanemo peese o jeen kono walnanemo peesa e betake mo suɓino gurdam ɗan o wuuraymo wallinanemo peesirde ɗen ko bani adama kala wallinanaɗo peese anduti à la chance 95% de chance yanato aljanna parce que ka peese gollal moƴƴal gotal no anda goɗɗo anda ka haddi sa waɗi bone goto ko goto no hasi kadi on bone o fitte o itte si tawi a tuubi ka adnani wayno nde ɗo yewtere ko nawna Shelly thérapie mbiɗa weltani kala sponsor ɓe amen wonɓe adna o kala wonɓe sodde produit ji amen ɗin ka hoore leydi ɗo kala wonɓe men windande e nder adna o. Assalamu aleykum wa rahmatullah.